Nakule nsambama namuhla ngiyabingelela kuma-ke mfundisi i-leadership bobabe bomake tinfombi tinsizwa Sunday School egameni likaJesu Kristu. Ngiyabingelela ekhaya egameni likaJesu. Uthe babe magagula ngisekhaya ngisekhaya ngeke ngehlile lapha ngabuya nabazalwane ngoba ngisekhaya ngicelile nje lokuthi ngehle ngive ngathi senkashane kakhulu nangilapha abazalwane ngacela ke kutalana amen. Uthi ke babe magagula khona yini lengihamba naye ngithi ke ngimakethule awu sekufuna libandla libothandaza abazalwane lokuthi ngisukume ngedrug shot akusalungi sekufuna qale kuvusela umuntu bese sothi ke sotawuqhubeka manje shothi ke lensaya leyo ngishiya kubabe magagula ukuthi Mntombeni akwende kumehluko ke baba haleluya sengiyamethemba lowo owanikelwa Mhlabeleli sengiyamethemba loyo lowanikelwa le eGolgotha kumnanzi khamba naNkulunkulu lo methembako ngobe lana umethemba uyambona entatintfo uthi uhamba ube neassurance ukuthi no matter what I can come across in life lona lengimethembako will make a way. Awethembekile uNkulunkulu bazalwane usethwele unethwele nami ungethwele solo sisesindisiwe ngobe wathembekile lona lesimethembako akayekelani ngisho sohamba ehlane kahlonga sibi uyavela ngoba evela uhlale ethembekile futhi noma ngabe wena lithemba solahlile yena uyavuka belithemba. Oh Nkosi yami uyati lapha ekhambeni naNkulunkulu ekumethembeni yenda lento noma ngabe kunesifo lesishisa kangakanani unganaki lesimo wathi ukuthi ngithandazile kulothembekile utasisotha lesimo uhambe uphakamisa inhloko bonke abantu babuka ukuthi ungabe uyayitshekisa but ngoba sohambe nayo iminyaka Nkosi yami sohambe nayo iminyaka wambona ethembeka uhambe as if nothing is happening. You wear a smile noma ngabe kushisa kangakanani you wear a smile as if into leyentekayo uthembekile uNkulunkulu bazalwane uthembekile angathi lendzaba yokuthembeka uNkulunkulu ukuthi ngingayijova kangakanani kubazalwane kuthi umuntu angathi nahlangana ne-challenge abesuyekela uNkulunkulu akayekelwa uNkulunkulu bazalwane ave kumnanzi kuhlale Nkosini ubona simo sishisa ubona uNkulunkulu akoweta ngivama ukuthi
ungathi na ungena esimeni ujake kuphuma and ujake kuphuma ukavuthwa ngoba our God is an all powerful God. Nakangafuna ungena esimeni angasivimba singangeni ungangena. Nakabe uyakuvumela kokuthi ungene usuke afuna ukuthi ufunde something kule simo so that kusasa utokhona kusita umunye. Ave kumnanzi kusita umuntu ngepractical not ngetheory. Ave kumnanzi kusita umuntu ngepractical not ngetheory. And thina bantu bengoma Nkosi yami kufuna simati uNkulunkulu kuto tonke tinhlangothi so that when we sing we preach about something we have seen, about something lesibambe yaba tangible. Ngiyabingelela ekhwayeni egameni likaJesu. Ngiyabingelela kumalungu ekhaya egameni likaJesu. Oh, uyathi tithandwa tami, the assignment that we have given yengoma bekufanele ngabe Nkosi yami asisancengwa nekuhlabela. Bekumele ukuthi sithi singefika thina bantu bengoma umuntu akhohlwe imoto. Hayi ngoba kuhlabelela ipraise team sonke. Sithi nje uma singena sihla angithi lendzaba lena yokuhlabelela bangcwele ifuna lokuthi ngingisizalele ngibe ngcwele ngedwana. Ena lobungcwele ngibubambe emthandazweni ngingakloge emthandazweni ngihlale kuNkulunkulu ngimtshela tindzaba tami naye angitshele tami. Ukutshelwane la nemthandazweni asho ukuthi wena sodvalile wena sone pride wena na ukhuluma lumi lakho salubi ngithi Nkosi ngihlambe so that nangiphakama ngibambe ingoma ngibambe nemazulu. Ngithi la ngoma uma ngiyibamba ngiyinikeza umnikati wayo uma seyibuya isabuyi yodwana seyibuya nemnikati welibandla Nkosi yami. Sithi uma sihlabelela abantu bete bagijima badonswa yintfo. Into ledonsa umuntu is the presence of the Lord. It's the presence of, and in the presence of the Lord Nkosi yami uthola emthandazweni uhlale man uyathi uhlale emthandazweni. Thina kwaya angithi sishumayela ngengoma kuze ingoma yethu ibe effective ifuna siyekele nemgqabo. Udzilike umgqabo nje wekokuthi ngitade ukuthi ngimbani. Hallelujah. Udzilike umgqabo wekoku ngoba uyabona lilunga lekhwaya letigqabhako liyasokolisa ngoba kufuneka sincenge every day. Umangale kokuthi manje lo mfa Jesu uma sesimncenga ngegift uNkulunkulu lakamnikete yona uthi asende njani. Kungako ngeke bese ngithi ke mina ngiyamcela uNkulunkulu ahlale asivusela abantu lesingeke sibancenge. Angisho nene nancengwa nene niyahlabela. Hawu nene ngigudi kabi. Labantu thina bathatha ingoma Jesu Kristu uve kuphakama tinwele. Uve kuphakama tinwele. Uyabona nje njengalokuthi sekule choir revival lena into lesibulala bazalwane abayifuni lendzaba ye teaching. Kuthi kuhamba njani la nekhwayeni kukude la kungafundiswa khona. Bazalwane bafuna kuhlabela nako ke labakufuna. Indzaba ithi uhlabela unjani. Uyadana yini na Jesu before uhlabele nje wamthola yini nadibana yini bese ke Nkosi yami wabhajatiswa ngemandla moya longcwele ngoba moya longcwele is the greatest teacher. Some of the things that we teach ngaba sitifundisa kube each and every day umfowethu Nkosi ngigcwalise Nkosi ngigcwalise ngoba moya uyakhuluma
Manje inkinga sisuke sisahlabelana nabantu labagijime bajaka ingoma because they've got voices. But the life of salvation after pulpit is another life. Ngasilo stories TV. Another life. Loku sibulele emakhaya member, loku sibulele Jesu wami all over. Noma ungaya kuphi. Sine choir sibulewe impilo letimbili. Nayo nje lento lesibulele leyenta ukuthi sithi sesibabusisile bazalwane, but kuhamba kwethu kungafani nekuhlabelela kwethu. Babusiseke bazalwane lana sihlabelela inkosi yami uNkulunkulu endele igama lakhe athi vula ibandla endela ligama lakhe endela nje ligama lakhe. But thina uma sesiphumile sesiphila another life. And the other life masiphila aqhamuka noma umzalwane athi Nkosi yami umzalwane akhanjwa kanje mayibabo sinyathele emsileni. Sinyathele emsileni. Lo muntu usihlabela naye full of eye uthi mina angitshela. Angitshela mina. Usene kuthi yena akatshelwa. Uqala futhi abuke nokuthi ungitshela ungibani. Do you know me? Uyasathi isigaba sami ukuthi ngingibani? Ukuthi ngatshelwa ngoba nje umzanele uyangathi mina ngiyi-CEO. Siyawuhlupheka ke khwayeni kana sihlabela nama-CEO because kufuneka sishaye indesheni ku-CEO. CEO sicela uphakamise ifutha ne-flu. Uphethwe bu-CEO. Oh my Jesus. Ngilendzaba yokuhlabela nabantu labangakagqitshwa ngithixo. Inkinga nje indzaba yokuhlabela nemuntu longakagqitshwa ngithixo. Ngoba usuke wahlala adade ukuthi yena ungibani. Sisokole ke engomeni Nkosi yami, sisokole engomeni athi umuntu ngingamane ngihlale ngahlabele kwayena. Mina ngiyathi kwaya kokuthi nani. Nkosi yami uyathi ungahle ungabasoli labasho njalo. Ngoba kufuneka nakuthiwa choir. Sine choir members sathi ukuthi here is our opportunity to preach. And ngeke sidlale ngepulpit sinikiwe. Kwathiwa nje kwasithi pulpit yona asidlali ngayo sesinikiwe. We are going to sing when there is something la emkhathini. Emadimoni enkosi lasemkhathini kubhidlike emkhathini Jesu wami. Hayi ngoba sesihlabelela sisahlabela nje kwakhona lana phansi. That is why now hlabelela ekhwayeni ingoma awuyiqali lena let's practice nayo. Kufuneka ube nayo nje neyakho. Letathi nakuthiwa siyangena ngesonto singena enkonzweni ekudumisa. Uphakame nayo ingoma yakho lebekugutsa Jesu. Uthi na uthi uyayiqala kwehle nje ngehle ithi khihli. Hey, yona uyiqala ungayiqala ungathi sisemgcwabeni nakhona sesisemathuneni sekwehla libhokisi. Sekukhala abantu ngoba ingoma silwa ngayo impi. Na uyiqala ingoma Yesu wami uhlabele hey bangcwele bengisetiyeni ngikazidoli tiyeni ngibusiswe maphoyisa babe magagula emaphoyisa ngathi Jesu akhona emaphoyisa lasinziswe kanje phela mnemaphoyisa ngathi uthi aphatha sibhala angicabanga nje ukuthi khona so iphoyisa lengasinziswa kangaka phela ekhaya anibusise emaphoyisa uyathi ahlabelela amaphoyisa abevama kufika nje asuke emse futhi asebenza lapho abantu amaphoyisa angi-3 boma phela bayi-2 nalomnye abevama afika ukhanze ukuthi asuke emsebenzini afike inkonzo seyisekhathi benganankinga lapha nepressini abemela nje ngasekunikelwa ukuthi sesikhona. Yabona amaphoyisa Jesu hamba ngathi ngawa-ofisa njalo nasinede inkonzo ngiye kulaba phathi abaphathi bathi into ocela emalunga aqhwaya
baphathi bemaphoyisa ngilekeleleni. Jesu abanankinga angithi bakusebamba ipraise team bayadada ukuthi uNkulunkulu banike ini. Sebafikile ke bakhonde isiqethe nasekuthiwa kuyanikelwa asukume emaphoyisa nkosami. Hey, asidingi nekushaya indesheni athatha imike. Jesu. Bayi babo, uyati bebathi nabahlabela ningajayivi ngibambe isitulo ngibukeni. Waba umuntu ahlabela ungakhona ijayiva ubanjwe yimvu umangala uthi uNkulunkulu wami ye Jesu basekhona labanje. Hawu kwaya Nkosi yami safa kuncenga safa athathe chorus emaphoyisa athathe manje mina phela bengathi ukuthi emaphoyisa ngithi mina bakuphila bathi sizanele emaphoyisa ngithi mina kwabona nje noma ubabuka angeke ubabone ukuthi iphoyisa phela khona umuntu lo umbuka nje ubona ukuthi iphoyisa ke leli langa ngeke uzwabona ukuthi baphoyisa afike aphelela uNkulunkulu etasonke ahlabela namaphoyisa Jesu. Ngathi uJesu kube manje sonke nasingafutana ngemaphoyisa. Kube buhlungu ke nala ku praise team kubo Malibongwe. Ukhanze ukuthi it's not a team. It's a group of individuals seated together. They are not a team. Angisho lapha phela ngiyabekisa angisho nini. Ungasho ukuthi uthi desizana hey. Nine praise team, you are a team. But ukhanze ukuthi labantu they are individuals seated together. They are in a competition. They do not complement each other. Ubona lokuthi complement each other. Athi mangabe iqalong mayibonga ingoma bathule bonke labantu abanye basito tikimtaki. Bamele kuqale lona longale. Athi angaqala longale bese labantu abangalana ke sebayavuma ke. Mayibonga naye sothulile ngobe seqale lo lengisho. My Father and my God, uthi ukuthi kwendekani lana? Because le division yathi brunga la praise. Hey, angithi ipraise team is asharishela ku Holy of Holies. That is why umuntu lohlabela praise team must be an intercessor. A connect nemazulu. Ngangisho naqangathi abe above us spiritually. Abe above the church, abe above the choir. Ngoba kufuneka asilandzele ingoma enkosini. Ave kumnenze praise team. So okay ngalo sizohlabela leli ukhanze ukuthi nivumelana nonke uNkulunkulu bekede the same chorus. Lilandze enkosini. Nabasithatha basithi basilungisa sivele siyakhaqeka. Nabeka phansi nkosami bavele bamjose bamnyomule senyuke kanye. Bese ke nathi thina sikhwaya asibese sesigoqa tandla sithi ikhona ipraise team siyahlala siyabukela nje ukuthi awu abahlabeli kanze nje senta nje iziyophuma inkonzo mangathi ye Jesu naku sibukela iTV enkonzweni dila bazalwane bekhwaya kanti kufunakala praise team ithi ngayithatha ikhanza ukuthi nathi khwaya sisenza kweni singene eshokeni siphakame nelibandla kube lula kumfundisi nakathi nje uyepulpit ahambe adisa endanje athi I can't wait to get to the pulpit ngoba sesimthethe savele nje samdlalela ecarpet sathi mfundisi na ipulpit sevele seyiready thina umhlabathi sesiwulungisile hey nkosami ingoma lalungisa umhlabathi vele enkosini. That's why ngithi noma ngabe sitokhonda even on a Sunday kufuneka kwakuthi ngithi Nkosi whatever lento okhonda ngako libandla let it edify the church. Ke bazalwane sibulawa nangilokuthi siyahlabela ekhwayeni angisakhona lamasha kwa members siyahlabela ekhwayeni siphindze futhi
siye elivini. Uyabona umuntu naka elivini. Ahamba umuntu aye elivini. Angithi umuntu nakuphela ilivu utawubuya. Mane inkinga ke le livu yemakhwaya members ngile ukuthi lelunga lekhwaya lithi judgela yona le livu. Kuthi tahamba ku live for how long? Bese lithi nalibuya elivini. Nalibuya liconze stage. Jesu. Ngisho mina ngikubona la kuhambe nangisho kini nini enigudikana. Nalibuya lelunga lekhwaya elivini. Liconza estage. Asikaqali nalo even ku rehearsal. Ngoba phela ku rehearsal sishuka ingoma. Sithandaze. Uma sesita la sita silibutho. So lo bekaselivini uvela wathi gilikithe emotweni wehla tebhisi wahlala la. Uma sesimile silibutho sithi okay. Pinze Gideon. Uthi ufuna kwamba Gideon uthi abanye bawaqapha amanzi uthi uwaqaphe kuphi lo? Emanzi nasicapha lapha. Ngabe abewaqapha abanye balala. Hey. Singakhona kumhlabela Gideon. Sihishwa nginangi lokuya elivini. Ngoba simangele ukuthi Jesu umuntu waNkulunkulu sesikukhanza la asikaqali nawele ukuthi utshe ukuthi ilivu bekwendekeni. Sotoqapha amanzi nathi la uyathi ukuthi besicaphana. Ngoba before sotoqapha amanzi la kukhona la siqale saqapha khona sisodwana. Sona suqhamuka sewuthi mefu uyasihisha vele ingoma ngeke isambele kahle. Angani ngisho kungisebholeni nje. Nangabe umuntu obengekho ejimini akangena egroundini. Ngoba uyadlisa team. Hallelujah. Manje ke bazalwane le revival ekokuthi Nkosi yami hayi kukude lokusha kwakuthi sitithintithe ngoba buthe bendlela bese bendela labanye bangena elivini. Hallelujah. Labanye nje kukhona kokuthi side ekhwayeni but umbone lo mzalwane ukuthi lento ayikho la kuye se wendani so ya register so to gcwalisa nje ukuthi ngoba engihlabele ekhwayeni. Otherwise lenza bayekhwaya ayisekho la kuye. Umbona nangalendlela bese ugcoka ngayo lo black and white. Kuthi alo seya register sewendela ukuthi the day sekashonile sihlabele sikhwaya. Simgcwala bese bayasukuma bobabe bathi awu silahlekelwe ilunga lekhwaya lenje silahlekelwe bese ngithi ke mina silahlekelwe ngibani. Hallelujah. Uyathi umuntu nakasesekhona entweni ubona ngeappearance yakhe ngeoutward appearance uve nangendlela la khuluma ngayo ukuthi solo sisahamba naye. But ngalesikhathi sekahlehlile nekwenta kwakhe nje soyenda nje atikhiphe ecaleni noma sithi practice icala ngabani uyafika nje ngalesikhathi lafike ngaso athi intahlabela iphingoma ithini ayibambe sesele ngasekugcineni. Uyabona lokuthi sima sithi hlabela athi hayi awuleyo ngiyayathi. Angithilethi ingoma sodati tonke. Ngiko ngivama ukuthi kufuneka ingoma sike sithi alternate. Athi utati tonke siqale ngaleni tune. Adle mazambane yedwa. Bese ke lapha bo antiza bamthi nqa ngekamera. Bahlale la emlonyeni. Ngalesikhathi adlala mazambane. Abonwa ngumhlaba ukuthi lo lelunga lelizana. Aliset. Bazalwane sitotsi kule mvuselelo Nkosi yami noma ngabe emandla besaphela asibukene sithathe lithando tami
simkhonde uNkulunkulu, sihlabele ungathi asiyuphindze sihlabele emhlabeni. Kuthiwa kwendekeni, sivuke sayithatha. Sitosho njalo nje, sithi nje asivukeni siyithathe. Ingafeli etandleni tethu Nkosi. Ayingafeli etandleni tethu. Asivuke nje siyithathe. Futhi ke bazalwane, sishunyayelwe thina. Hayi kancane. Kodwa abantu abashunyayelwe nje ngathi. Kufanele ngabe asisasokolisa because uyabona nasushunyayelwe kakhulu. Ufuneka kwente kwakho konke. Ukuputshuke kokuthi udleni ugcwele ini. Singabe soloshunyayela kakhulu. Ngalalela nje emasermons ababezuma lokhu bekunekhodela abasha. Bekushunyayela bazalwane. And besikhona sakhala. Ngabe besikhalela. Sakhala. Hallelujah. Angiyekelekele. Nyalo, it's the beginning of the year. Noma bonga yakuliphi impala besingena ngobufistinga ngenza. Hayi besingakazili wona lokho. Besizili. Azasho lo munye athi bengibambe lokwa 21. Yeah. Bathi bengibambe lokwa 21. Yey! Uyabona nakathi umfundisi bengibambe lokwa 21. Anginankinga mina egwabana. Kuthi umuntu ababambe 21. Angide ngisho lencane futhi ngijabula ngife. Ngikumela mina sikhathe lo 21. Asambeke ngibone 21 days of fasting. Ngicela nje kumbona lana sesihamba lo 21 make menza ukuthi cha. No, make menza ungenile 21 days. Ngoba angathi kukhona nengcikwane lehlale ingixaka la ku nasfasta. Uthi ngabe thi choir members isala njani la ku 21 days na 14 days na 7 days na whatever number of days. Na lengcikwana ukuthi isala njani sizile kangaka lengcikwana lena yebo ukuthi keje inkonzo nginama number 5. No, Sunday. Afase. Abe isala njani ke lengcikwana la? Nangabe bengibambe lokwa 21. Inkonzo ngena 10:30 mina ngifika ngakora past 11. Lapha ku 21 akaveli lokungagcina isikhathi. Yeah, bengathi ukuthi ngitawuthula ukuthi cwaka. Ngoba angeke ngihambe 21 days but I don't still keep time. Angathi ukuthi so and so uyatibazana sonke isikhathi nasifasta siyasala lesikhathi. Angathi ukuthi sisala njani. Ngoba noma singaba ngi21 days noma singaba ngi7 days. Siphinde sifike late. Okay, asibuye ku the week half past 5. Okay, yebo. Khona laba sebenza kwathi sisabambe line edolobheni. Kude inkinga. Nange lokho emsebenzini. Yena ufika later than even labantu abasindaba. Abebambe lokwa 21. Jesu. Hey, bese ke phindze futhi lokhu sisuka ku fasting. Nangabe lo mzalwane abekhulumela futhi. After 21 days uqala la begcina khona. Njani? Baze labanye bayekele kwaye ngoba ngikhuluma kakhulu. But noma sekadlula silwane singaka still ngibuyela kulokukhuluma njani? Kanti la 21 sihambe senta njani la fasting? Futhi bengathi uthi ngeke abe khona amen. Phela lento bazalwane le ya 21 ifanana kancane. Ifanana njengaloku siyethabanje.
nyalo nje setha manje angithi nema-Easters angithi makekona siya convention yabo makangithi ifana ngwe mina ngilala la ekhaya enkonzweni yesaba 3 o'clock makemenzi bova bomake bami sebabona usho siya madoda ubathi agucugucu ube uthi ngidawusala awuthi ngivuke ngobe la khona sebayahlwithwa nje sona ngigucuka la mbhedzeni njengoba make mina letha manje ngiyathatha inkosi yetaba sisi sibosona bathi yini ngiyakutshela awuguquki kabili kathathu lokwesi-3 uvukile sisi uthi kuyashisa lapha nga-3 uvuke sisi uthathe nowetshalo lakho uyobatshela uqhamuka nawe uqhamuka sothi awuthathi nokuthi ukhalela ukhasa buthongo-ke wena Jesu Kristu kuyawuthi kuyawungena inkonzo nga-6 sesikuleni 11 imnanzi leya nkonzo baza nava bomake bafakaza lapha uyubona ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila but ngila ku-3 a.m. niyangiva 3 no how many days sibuye eMbabane nge-Easter Monday next Monday lolo vuke nga-3 eThabantu akekho la nga-5:30 sendani kahle sendani nami lengigucuke kabili ngilele ngenta whatever ntabakhanza le bazalwane bayaphetha futhi koja 3 ngimvukile but la kulokali angambambe 5:30 or angikho phindze futhi nakubita ikhwaya home sweet home Jerusalem is my home and you ask yourself really yabazalwane ayikho into lemnanzi khwaya njengekuthi when you wake up sewuthandazile wena uthi Nkosi ngicela ungihambise even today ukhulume nami longakufuni ngikuyekele uNkulunkulu akhulume every day akuphune uthi futhi Holy Spirit talk to me ngakukonke lokuphathelene nokukhonda Nkosi ngako nothi lokunye ngoba akufuneki bazalwane sithi sihlabela la athi lomnye aboke athi nakehlalene khona akhumbule kugcina isikhathi siyahlabela laba sikhumbuta ngesikhathi abathi nakahlaba njalo noSimoya Sunday siboka simbone phela na during the week isikhonde naye nakukhonda during the week angikho mina lunga lekhwaya ngitofika on Sunday kuphela ubhodla udlele ngoba nesitohlabelela sibhodla labesikudla during the week you cannot afford kuhlala ungakhondi unenkonzo lengaka kushumayela kukwenda ube restless ngoba sitokwenda inkonzo so ngalesikhathi libandla lihlangene lithandaza lentando I must be there because there will come a Sunday when I have to stand in front of the congregation kumele ngime ngigcwele uNkulunkulu ngayo yonke indlela oh Jesu akasisithe sikhwaya abazalwane akasisithe nje nguloyo athi Nkosi uyathi angifuni kufuqa manje seminengi leminyaka sishunyayelwa sikhale nanyalo ethi abantu siyokhala siphinde sibuye singagcini isikhathi siphinde singamgcoki kahle black and white siphinde sincema futhi bazalwane sicela ukuthi nihlabelele hawu Jesu kuyoze kube nini
ngiyafisa kuba njengamake emathins. Ngiyafisa ukhonde uNkulunkulu and leave a mark. Ukhonde nje uNkulunkulu and leave a mark. Info nawuthi uyayithanda ibe nguwe. Yabona make emathins ikhwaya yayimhlanyisa njengalokho ngihlanyisa na. Ibe la engatini yakho lento utothi na uyenda ube nepassion yayo. Njengalokuthi sewangena mntwana kethu noma ngabe wawuhawukele black and white sesimile lana, but ngobe part of us awusena choice sekubita ukuthi uye uNkulunkulu uthi Nkosi ngijove ngingaqwilisi umkhumbi, ngijove ngingaqwilisi umkhumbi. Futhi kufuna sikukhalele kuNkulunkulu ukuthi every time Nkosi when we go to minister sicela singahambi sodwa, sihambe nelifu. Asihambe nelifu somandla. Bese-ke sesisita lemilomo yethu uNkulunkulu wami Jesu. Bese somandla uyasisita simakhwaya members athinse tindzebe tethu ngelilahle lemlilo. Athinse tindzebe tethu ngelilahle lemlilo. Ngikwati ukuthi thoba uma ngabe ngakwendi kahle. Sorry ngimati ukuthi I am very sorry. Ayikho into leyendlula to humble yourself. Uthi thobe nje ukuthi ngiyaxolisa. Leyo yisanje ukuthi ungumzalwane ugcwele uNkulunkulu uyathi ukuthi umoshile. Ungathi umoshile uthi manje kuyinkinga ngani lokho? Kuyinkinga bo. Ungasike sisi. Phitha futhi songuye lo. Ingimanga liso imisebenzi kaThixo. Imisebenzi kaThixo le ngiphendule ngayo. Bazalwane kuyinkinga ukuhlabela nemagabazi. Kuyinkinga ukuhlabelela nemagabazi. Noma nebantu nje laba eloquent ku speech ngoba bayakhuluma bakhulume baqede bathi bangiqeda baphinde babuye batohlabela wena usasalela lapha enkulumeni. Lakhona basathi ukuthi sisi angathandi indlela lesikhulumisana ngayo. Ucale bani ekhuluma? Angicale wena. Ubo expert angithini? Vele uthi my babo anyuke nawo umuntu tebhisi. Ngiyaqosa sisi. Ebodi naka nathi invete ekhuluma aba. Nibuke nathi nikhuluma nabo bani. Hey! Yes. Uve ushwaphana unconode kuthula. Ngiko ngithi nale milomo yethu kufuneka sithi Nkosi lilahle on a daily basis. Lilahle uze lenkushumayelela kungaphambani nekukhuluma kwami. Akaningisho nje bazalwane. Thine maswati sifundiswe inhlonipha ngithi. Ukhona lo mnelo yotibuti ukuthi ungabe lona uliswati mbamba yini. Sisibeke Jesu eceleni nje. Liswati mbamba ngabe wakhulelaphi? Ungathi ungaze udige the background. Jesu sesimbeke eceleni. Inhlonipho kude nje inhlonipho. Jesu kude inhlonipho. Kodwa ahlabelele usasele wena lapha enhlonipheni ukuthi where is the respect now? But ngale ukuthi vele unelive sitamthini. Jesu bazalwane akasiside equiet. That's just a lot. That is why bazalwane kumqoka lokuthi umuntu sisebende indzaba ya Kristu kuqala singakefiki ngomeni. Sisebende lendzaba ye salvation iphelele yonke lendzaba yensinziso kuze kwakuthi uma sesifika engomeni insinziso ingahlasiseki. Ngicela sivuleni uNkulunkulu beke nalive imani ngababathe uDaniel chapter 6 umbeke Daniel ngalendlela le engakhona ukuyichaza. Daniel chapter 6
1 to 4. Ngiyacela bazalwane lo mtholile asifundzele yena. Daniel chapter 6 verse 1 to 4. Ubeke yena nje uNkulunkulu. Ababathe hayibo. Ngicela lo sasitholele sifundzele. Ngasifundela siswa. Daniel chapter 6 verse 1 to 4. Daniel emgodini wemabhubesi. Kwaba kuhle kuDarius ukuthi abeke tikhulu leti-120 kuthi tengamele wonke umbuso wakhe. Ngetulo kwate tonke letikhulu kwakunebengameli labathathu. Lomunye wabo kwakunguDaniela. Letikhulu tatingaphansi kwabo labengameli. Kuze inkosi ingeti ulahlekelwa lutho. Ngesike sithando sami. Kuthiwa tabekwa letikhulu kuze inkosi ingade kwenda njani? Ingade ulahlekelwa lutho. Kusho ukuthi njengalokhu bebabekiwe lapha, babekwa ngekwethenjwa ukuthi uma kubekwe bona kuthi indvo letawulahleka. That is a choir member. Kwambuleko lokho nje ukuthi wherever la sibekwe khona akungalahleki lutho. Ngisho kungisemsebentini akungalahleki lutho, because wherever God has placed you, that is your pulpit you are preaching. Nkosi yami ngiyaphinza. La ubekwe khona, noma kusekhaya, noma kusemsebentini, noma kukuphi, that is your pulpit. Kufuneka wethenjwe kokuthi njengaloku simbekile kude indwo letawulahleka. Noma ngabe kusemsebentini you are in charge of stock sasemsebentini. Kungena emabhele ema-toilet paper emabhele ngemabhele. Ungabe usuthatha yini uyashoda kami ngitayithenga kusasa sekuyeba. Webile nje. Webile. Yangcwele bazalwane. Mangcwele ugilelana tika. Ukhuluma even nangendvo lencane. Lencane. Nangitota lana. My room is outside the main house. Manje ke lishathi tindlu tami betingala ku main house. So sengigcokile nje, sengifuna perfume athi, "Yo, ndawo yale ngaphandle." Angena la kameleni nansi ngithathe perfume. Ngifuthe. Nangena kameleni lakhe. Uvele uyishetu kwembethe naka esikoleni, naka emsebenzini. Ngithi kuvele futhi uyathi isebaleni. Ngathi nje naye wathi moya uyeba. Uyeba. Ayekele iperfume yansike ngahamba ngalandzale yaya. One, Nsike is my daughter. Angenzi. Futhi noma bengafutha akusinkingi. But unginikile yini? Unginikile iperfume wathi. Angithike ngithina sangiphuma nangihamba abefika. Nako-ke sengiyaphuma nginuka iperfume yakhe. Uyayazi abetothi speaker yabani iperfume lenika. Ngoba nasaconze kungezelela nemathi mosinsini. Uvela athi speaker abetothi speaker. Wongathi nginuka iperfume yami. Ngithi angiyeke. Vele speaker sebile sebe iperfume. Yabona ukuthi perfume into encane kangakanani? Ngoba kweba ucala ngendvo lencane. Uthi ayishisa into na uyithethe ungakanikwa webile. Holy Spirit kufuna ukukhuluma nawe aze fike etintweni etingako kuze sitokhona kuma nawe la. Kuze sitokhona kuma nawe la. Futhi leli vangeli uliphile. I-salvation kungasho bazali ukuthi kosamayisha emsizaneni usenzise kufuna kusho nsiki qala athi my mother is saved. Ngithi nangihlabelisa ikhwaya abusiseke ngoba Jesu ngimpile ekhaya kuqala ngingavuthi la. Kanti umntwana uyakhala lekhala. Wethenjwe la ubeke khona yethembeka. Nkosi yami mela Kristu kahle yethembeka. Babekwa ukuthi kungabi bikho indlu lelahleka. Ngibeka isandla nge-toilet paper nayo ikuphelele vele kakho Nkosi yami. Awu angithathe nange emabhele vele in charge of stock. Futhi kutawurekhoda wena ukuthi kufike mangakhi asaphelele vele ama-toilet paper ashesha phele. Angani kodwa khona naye lo ithethe ungakayiqeli. Ngikube kuyini kuya kumphathi athi mphathi Nkosi yami ngicela i-toilet paper.
e-building society kushoda etambulelo uthathe mboshoto onika abazalwane akakadiceli azakuzisa masethe sokuzama iskim sami nasambule ngibonga ngigangathe kanti usebili uyathi uyafika ku-judgment abone nje sula sambulelo sesithi building society ubaba sejesu ngoba nakufikwa lena konke lesikwentile kuyothi ngqa letinye tetinto sitithatha kancane bazalwane kanti timphungushe letincane leticeda sivini qhubeka sithando sami Verse 3. Daniela wakhombisa likhono lebuholi lelaliphakeme emkhathini wabo bonke labengameli naletikhulu kangangekuthi inkosi yathi made yafuna kumbeka ukuthi engamele wonke lo mbuso wayo ngenxa yaloko labengameli kanye naletikhulu betama kutfola tizatfu tekuthi Daniela atfolakale anemacala macondzana nekuphatsa kwakhe tindzaba tembuso kodwa behluleka kukwenta lokho abazange bayitfole inkhohlakalo kuye ngobe abethembekile abengakakhohlakali futhi anakekela kahle konke uyangiqedza ke lo verse 4 nguye lo longiqedzile lo vele nje kwahlala ukuthi thina kwaya sibheke ukuthi sibe kanje sekuyacisha no Daniela akabekwa isaqaba nkosi ukuthi sale seyimbeka engamele konke beva ke bantu ukuthi hayi Daniela sofuna kwenyuswa umona waqala kadzeni umona hayi ke sefuna lisuke ukuthi ngeke kwaqala Daniela nje ufika lapha because uya excella once given a duty uyenda it Nkosi yami yena nje i-excellence ngiyona nto asebenza ngayo kwabonakala ke ukuthi Nkosi yami vele uya outstanda in everything na ulunga lekhwaya ulwela i-excellence in whatever you do kwabe sekethe no akutholakala liso lokuthi angafiki lapha esiqongweni lo verse 4 uthi batama kufuna abatholanga lutho my god abatholanga lutho kuDaniel ngoba abethembekile abengakakhohlakali uyabona legama lekhohlakala lifaka into letiningi ngicela umnye asifundzele ngalenye version just the verse 4 only verse 4 in another version Ngesi mathabo ave kumnanzi emsebenzini bachathi nalona uyasidina manje bevungathi bafuna ukupromote lathi uyasidina bampromota one wena kudethe indzaba takelo tati bathi uyathi ungathi kude ayisuka sasebuta abantu kude umfulote ayikhethe bayiba ukuthi kude umfulote ini yakhe kude umfulote skeleton sakhe baba bathi kude baba bathi nje bafuna nje indlu labangayithola ngawe kude naku losifuna kukulwela mina iyangiqedza lendzaba yokuthi kadzeni ngesikhathi sababebhengu bekuthi nakune ma-chances emisebenzi kuthi ngeke abantu labatosebenta kuthiwe kufunwe base-assemblies of God hawu Jesu ngabe namhlaba sengasifuna yini kufuna nje base-AOG ngoba kuyadwa ukuthi kwabeka bona all will be well nalo bekakhwabanisa ngeke asakhwabanisa ave kumadima kufika emsebenzini ukhanze abantu bakhwabanisa ungene ekhathi nawo khwabaniseke wes uthi khwabanisa uthi Jesus Jesu ungena lapha emkhwabanisweni qhubeka mthebo stop there find a reason for an accusation or even evidence of corruption. My God, even evidence of corruption.
angeke kube ne-evidence of corruption of any form. Of any form of corruption. Nkosi yami. No evidence of corruption. Thine bazalwane uyathi thine lesihlabele ekhwayeni. Ikhwaya ifuna uhambise kwenfondvolo. Uyayibona imfondvolo ayivani nematolo. Ihlala thine ekhwaya impilo yethu yentondvolo sihlala sithi Nkosi yami. Sihlala sithi tsintitha. There shouldn't be any evidence of anything. Kabanga. If you're working for a company, naniphuma ningena emshinini nihlolwe tikhwama. Bayaphuma labade Jesu. Bayaphumela nje ukhala emshini, phuma umzalwane. Uthi oh asesihlole isikhwama. Bakhansi evidence of corruption. Sihlabelana evidence of corruption. Bese kusasa nasekula. Hey, phela lenkholwana lapha esandla. Utholakala evidence of corruption. Liphi lona? Anisho lehlabele khwena. Lona kanyeke. My Father and my God. Uyathi indzaba emsebentini ehamba fast kangakanani. Ngeke uphindze uthi Jesu or uthi na uhamba uthi uthembekile Jesu but abekuphi ngesikhathi kutholakala evidence of corruption. Lenzaba yengoma bazalwane idzinga every day sithi Lord search. Every day. Cela matsipho. Personal integrity, high moral character. Angathi indzaba ye-character bazalwane. Angathi iqiniso lithi yebo sitelwe ngakwehlukana sinetibongo letehlukene angithi. Kodwa kwafika Jesu akamguqule Nkosi yami ngingadiwa ngesibongo. Sakuthinza nje kuvuke besuthu beme ngetinyawo. Bebakankambula thine bakankambula sendiwa nje. Nkosi yami where is Christ character lapho? Hayi. Lenzaba ye-character iyathandazelwa ukuthi Nkosi uyathi ngedlule la lesimo lesi sashintsha i-character yami ngedlule la sashintsha i-character yami kodwa wena njengaloku sewufikile Nkosi ngicethe qedza mina kusala